Dobar dan. Dobar dan. Treba mi potvrda da sam osoba s invaliditetom. Sada vam treba. Vidite da imam posla. Kod kolegice, molim vas. Treba mi potvrda da sam osoba s invaliditetom. A di su vam nalazi od doktora? To vam nisu svi papiri. Morate imati potvrdu o nekažnjavanju. Treba mi domovnica ne starija od 20 dana. Majko mila. Šećite do šaltera 14, evo vam papiri, idite dalje. Ovdje nema nikoga. Ne znam gdje vam se žuri, vidite da je kolegica na marendi, idite dalje. Šta vi sad smetate? Dečko me zove. Jučer smo se posvađali. To mene ne treba zanimati. Vi ste ovdje da meni pomognete, a ne da pričate na telefon. Dajte mi sve papire i dođite u ponedjeljak. Evo vam vaši papiri slobodno. Da dobro kakva je ovo politika, šta ja moram ići od Savteva do Savteva, sram ih bilo. Kakva je tu gužva ovdje? Ne može se raditi, što se događa? Gospodine, vi imate nekakav problem? Već 2 sata čekam potvrdu o invaliditetu. Ogladio sam dok je nađem. Dajte mi da vidim te vaše papire. Ovako, fali vam još potvrda o smrtnosti, pa izvolite prošetati po potvrdu i uzmite broj sredomata i ja ću vas uputiti kod kolegice šalter broj 19, jel u redu? Izvolite papire. Da li može asistent moje mjesto mene? Naravno da ne, sami ćete prošetati, ne stvarajte gužvu. Kao što sam rekla, uzmite broj na redomatu i prijavite se kod kolegice na šalter 19. U redu? Ja sam napokon donio sve papire i treba mi konačno ta potvrda o invaliditetu. Ove moje kolegice su malo divlje, ali sad ih nema. Sad će to vama srediti. Evo izvolite. To je samo jedan potpis. Hvala vam i konačno da idem doma. Nema na čemu.